شير جرى جرتو إلمان أورمو أكم نجيك أبدني مالتو دي ماجر هاي الرقم ماتشو مالف نتيني جمّنا وان نجمّ ماتشو سنجر الرادبان نتيني جمّنا إسانس جرايا سيجو أرا قويا أرانتنا متى أورمو مرaf بقربين بول خيسا هادي بول خيسا يستو هادي قرم فديوتو فدي أرانتنا كاتش المو أورمو جوار لما فاكاتش أوب 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 جري لينغا جاني جراني أفان كينيا دبتنا أفان كينيا مار جاني جران أما يونين أوام فريحة سواولي بك خانتي وأنتك مدني على شو سمتشاتان جتشا ولا ملي واني تكلي يويا واني تكلي واني سام بيخانين جرو جتشو مي أرد أكمسا هاي أورمو فكاني دفني لا أورمو جواد بكالة غربا حمزة بورنا أباو ناتشاو أباو أورمو اندازي بيتشفلك أباو نو ذات زيت ألك نغرو أورمو أرى ورن ليفما ناغودا ورن ناس نجلتي نهردو فارغو يا رانتنا بك خانتي وليك أو هند خينياو ورنا ما عرفس ديبسان كنيناف ديبسان قوساته جهيتي أرانتنا لفخايجني دفني جراف هاتا هوغا أبليان كيا يرو أمان تناتي يرو أمان تناتي تيغا ونين إسنيف إبسو بربادو قويا إذا قلقلا هل كان إذا قلقلا واري درجة هل كان إذا تورا ساعة خدا سدت أكا خينياتي ساعة جها تورا ساعة كده ساعة ساعة جها أكا إثيوبيا دا هل كان مخربة جتشودا أورمون هندينو هدو تكاقديتي مالف أبو جواري في هندافو وان جتشي ديبسان غارين وان هنكنا مني في جتشا هدو قديني توري هدو تكواجتشو توري أكتي أبني أكتي ألخانو لي ولا اللي توري جتشو لكانو إفو ما فيك أوتاني قباساني جرانيتي إذا قلقل بيبين هرفني نأمنا هرفني إذا قلقل بيبيني والله العظيم إذا هرفني بيبين نأمنا أنا نأمنا إيه سماني دفع أبو أبي خلنا أماسيس خبرانو تاسباستي إيه سانو فيدي أماسيس بر ورما براتي ورما دبلوما ورا ديجري كاب وربر موتما بيا أم باخي ستي خبجا غرغدو كاب وربر إيه ستي إسام متان إسانيتو gara eesaafi eesaa jiran eesaan nutti as guurti jechaaniin bulan jechuun duraanuu hudhanii jiranii eeda galgala faa okkaabsuun oolan gaazama baaf anis duuba eebbisuufin dhufe obboleessa keenya obbo Tamaam hedduu takka welcome sinjanna gruppii abaa'oo Kotu gaseni sinjanna babagana ge adufte arre ise ebisu dafi dufne irira jura ise ebisu dafi dufne ne ebisnaga ebe khenya khana walin halal sinjanna difa mana godana timbilna shofa ebe khenya khana walin lalle jetuda Oromoo nama eebistimi nama eebisti dhugaan nama eebistimi arraantana rabbiin guddaan
akka gaddachu wani jeef kamera fin gadje mali yani rabbi gadi na maf gadin jaw arrantana eebbi keenya wani dhufuuf rabbi akka shitto miliyonatti rabbi siya urgeessu jennaan tokko wallahi rabbi akka shaanal shitto akka shaanalitti rabbi siya urgeessu jennaan wallahi tulille tadalaati gaayinu radisa rabbi akka shitto shaanalitti rabbi siya urgeessu jennaan rabbi akka shitto dior jaamtutti rabbi siya urgeessu jennaan hayame du'aayi goda dura dubbi arra du'aayi neegalti maalif khalaas lugum gorani akka nurraan fitne arra du'aayi yoo dandeessan du'aayi goda khalaas lugum nurraa godu taaniti haya rabbi nu haa urgeessu mee dhaabadda kana firraacha keenyaati rabbi nu haa urgeessu lakki asumaas ta'e osumaati miti rabbi nu haa urgeessu haya ala drama dalina rantan ya rabbi allah dibana tasni arsanna rabbi hamtu iranu haqab rabbi hamtu takasin arkin obale sahi jawar lama fa hamtu takasin arkin aramtu takasin arkin anka waya anilal ani jeetin turelal ani wonnin je ya rabbi khi jaradi dami to ko fa khay sanamti guru jawar muhammad nu fidde obbo jawar muhammad nu fidde isa khanas yon rafudatte ya rabbi khayne sadayna jeetin ture ya rabbi allah khunno libana ta sar sannetti ya rabbi ya khaliq ija hamtun raqab ija pipi raqab ija naftanya raqab ija jaladem tu pipi hundar raqab akkum ega galgala akkum dura internet marat o men marat ya chufi ummatalal برجتش قد أخبول سن يا ربي جهمت يرانو كبي أبو أمين جات الجات تيزين وسات ما أمين جار أمين مبوجا مالي بني بيتني أبانا مالي باتني بوتي كنت بتشو بيك ديما مالي بكي زاني من قلب زاري أقابي بوسو جتنا جاني تيز أنا روادي بانا تنا عرسين بيك الحمد لله قلبي نقطع إلمان ورمو وقاني سنين arra qalbi nagataa ilmaan oromoodha wallahi qalbi nagataa jaalatanu jibbitanu arra qalbi nagataa maalif jaame deena kana hunda kaanitti jiru anatu beek maalif oromoon akkam taana jawaar muhammadis yoonu raafudatan arrantana koko daan nu godani akkamale yo bollanu naqan arrame akkam taana amata dibbata kaamas malif jarra bira khaysa jarra didami takadume jarra didami lamma fa khaysa qabsawaan humna akabira khakanati qerro kana dachira sosos dufuf taajeetinin ture iro kam taana jeetinin qalbi nadaabbatte halkani guyaan booyu ture bodeyan kiye dhugaani sini hima garu rabbin olchen bulle yaro hamtu khaysa yaro lal ilman oromo mal jajjo khaysa rabbin khana eda galgala gizena fidi ya rabbi khiyenje khanati oromo khana ha qabanuli khana taala inju oromon hundinu barattuda kan barate hundinu dhugaa rabbiin isni iman ani oromo hin baratin nagarre lal afaan illee yoo barbaadde afaan haasawa afaanit illee yoo fudhatte jechuudha afaanuma dubbatan kanaawu yoo afaan illee fudhatte gizee durarratti ilmaan harargeedha afaan meeqa dubbatan harargee gizeen sinjo ilmaan direedawaa haa fudhannu ilmaan direedawaadha afaan meeqa dubbatan afaan oromifaa afaan naftanyaadha itti walii galuudhaaf haadha isaaniitti faayiman naftaam sittiin fuul qabu fuufiin sijjaa naftanyaa humnaan nama bulchitu afaan adariffaadha afaan somaalee afaan arabaa joolleen nurra gurguddoodha afaan xaaliyaaniitillee ni yaalan jechu isinii galeemi taakka ningoda jawari fi jawar bayinsa way wala ma medisi dageyse miti akasi lamma fa hadufno wala gadem
ilmaan wallagga afaan ingiliffaadha kakkasaanii haasawu eenuma hin jiru eenuma ilmaan dirree dhawaatu ara khajee afaan akka ijoollee wallaggaatitti akka afaan ingiliffaadha perfect warri haasawu noma hin jirre anaatu si hima akkasin jettu gamana khottu hundi ilmaan oromoodha nuti ilmaan oromoo namni maqaan ilmaan oromoodha ilmaan oromoo qulqulluu taatee kan dhalattee guddatte afaan sabaa sablammi baay'ee hedduu beena duba afaan nafxanyaa dubbannee fi dubbannee maaltu nurra haa'e duraan akka gurranyummaatti muudiitti qabachuudhaaf dubbachuu turre amma booda immoo afaan nafxanyaa namni dubbatu jira hin jiru jaalattaa jibbitaa namni afaan nafxanyaadhaa dubbatu numa hin jirre bakka akkas duuba nafxanyaanoo wallahi na amana wallahi billahi na amana ilmaan dirree dhawaadhaa tahanii ilmi dirree dhawaadhaa tokko kan biyya faranjii keessa jirus ilmaan nafxanyaadhaa tokko isaanii afaan ingiliffaadhaa sirri kan haasa'u hin jiru ani bikkaanan jiru kan afaan faransaayidhaa amata meeqa jiran dubri as keessa jiran hundi isaaniitu jechuudha warri na dura jiran cufti isaaniitu afaan faransaayidhaa akka laala kana boksiidhaan dhawallaan hay intalooti amata meeqaa jirta Lijeko intalti tiyata durabar amad diddam ilmi khiyyabar amad kuda saddeet kuda sagal khanuma haasawin isaanii na amantani hinjiru saniifu arrantana duuba gammachuu tiyatan isaaniif ibsuudha dirqama naja naftanyaa qonqoo attaawri anki naftanyaa qonqoo attaawri ya naftanyaa qonqoo እናንተ እንደ እኛ ኢትዮጵያን አይደለንም እንጂ እንበል አኑቲ ኢትዮጵያን ምት ኢትዮጵያ ከይሰ ጅራና ማለ ኢትዮጵያ ምት በሂንስ ኸኝ ሂን ኦለም ኮኒ ድርቀመ ኸኝ ኢሞ አራንተና ሃሰውኒ ጉዳን ተካ ያ ረቢ አላህ جوار خيني ربينو هاباس ورهي دمي هند هدار ربينو هاباس ربين تكونو هاغود ilman pipi da khabiya amba khaysa demtani biya amba khaysa teysani ilman oromo ratti tumsa facebook hafi wa hundan ugarsi sudan khana obale yanki kharan isin daytan hinjur na amana kharan isin daytan hinjur garu naftanyan isinu masosobde khunno gurbaan khaysani ulan akkamale quntuuxeet jirtila gurbaan kaysan akka tijruni beetani gurbaan kaysan ka warra jimmaasan jimmo yaa warra jimma maqaballees ilmi kaysan jimmatti akka tijruni beetani oduu miliixee baatu deemaa dhaggeeffadha ha ani gammachuun qaba maaliif hojjetan jawaar hidhame obbo Baqqalaa politika warri politika da ilmaan oromoodha sabbontonni hundi hidhaman waan mohamaniif hidhan ummata kana waan mohamaniif akka mohaman waan beekaniif hidhan tolchanii beekan ilmaan oromoodha tokko isaaniitu akka waa tokkollee hin balleessine tolchanii beekan maaliif wajji dalagaa turammoo kam tolchanii beekan guyyaan isaan dura nuti oromoon qulqulluun ilmaan abaawootii fi ilmaan kafaawoo ilmaan hundi keenyaa'u gaafni nuti irraa usne gaafa xayyibaadhaa sachiin nageetti je'eeni kaanis nageetti je'eeni sabboontota oromoo hunda gaafa kursii irraa haasee gartanii gaafa san ilaa gaafa san namni hundi keenyaa'u akka jirrutti irraa usne jechuudha osoo gaafa san irra duullee osoo gaafa esa aradata khaysati abaawodhaatu nama jeese jaani sabboona oromoodha durata oromoodha gaafa hidhan san lakke janne gaafa san osoo hulaasan cabsinee khabaanu taati arra eesaa fi eesa jir ummanni kun naman dhiisanii nama jeesanii nama tuman jechuu raay ni khabajamna jechuu dubo hayya arro me arrantana jawar siboda jirra jawar akkana godi jawar rabbiitu jira jawar akkana yoo namni tokko jawar tuqe nutiitu irra deema jechaan turre nitummaan janne arra jawar keenya dachii jalatti aduu ijaanin arku jaanii eda galgala avokaadoon isaa maal jee gaafannee jirra akka dachii jalarraa bahu akka hidhaa dukkana keessaa bahu akka aduu wajjis wal arku akka
liberty dan akka avocado isaati wajji haasa'u akka maal isaa jiru kana hundani goonaaje gaafatan akka badii takka hin qabne obboleeyyan kiyya na amana wallahi billahi wa tallahi wanni isaan eeggatan January san eeggatu jira na amantani January san eeggatu jira baka September 30 san eeggatu jira September 30 san duratti abiyyutu ummata kan hidhaarraa baasa yoo baasees dasna garuu kan baasu natti fakkaatu maaliif biiti san khara biraa keessa deemti jechuudha tokko economy isaa aljeesee jira lammafaadha achi keessatti hedduu hudhamu jira hudhamu jira achi keessatti arraantana arra wanni guddoon deemaa jirtu biyya Oromiyaa qofa keessatti magaalaan nafxanyaadhaa maal jettee nuti Suudaaniin khawaan feene galfachaa jirra rakkoota kalleen qabnu economiin biyya teenyaatis hin duune guddachaatuma deemu jirti nyaannee dhuunaa economiin nurratti wanni qaalabe hin jiru jaanii afaanii baafatanii dubbatanii jiran Tigray akkasitti economii keenya bira Tigray biyyasii wanti economii bira kutteetti waan ifii qabdu maallaqa isiidhaa jechuudha inumaatu kharawaan biraad deemu jirti economy isaani gara biyya alaati wajji network irraa cufamte qofaatu isaan rakke isaan wallahi wanni isaan rakke network irraa cufamte akka biyya ambaati wajji wal qunnamanii waan galfatanii dhiisan san arra nuti ilmaan Oromoodhaa kan dhugaa ilmaan pippi dhaggeeffadha waan feetan jaani ani waa takka illee nan gootanii dhagaysi fi dhima ilmaan pippidha wallahi arra Oromiyaan akkasitti shoorarkaa ho'isiitiin warra politikaa keenya nuu baasa sabboontota keenya nuu hiikaa jechuu isaanii qofaan jechuudha economiin Itoophiyaa akka kuftee agartanii dhageessanii jirtanii duuba eenyutu humna qaba Itoophiyaa tana keessatti Itoophiyaa keessatti eenyutu humna qaba sabni guddaan sabni guddaan dachii sossoosu Itoophiyaa keessatti Oromoodha jeega Oromoo keessa pipi miti bar no pipi miti Oromoodha Oromoo qulqulluudha warra gizee durarra amma 150 irraa eegalee ani abaawoodha warra jee warra gizee durarraa eegalee ani abaawoodha jee isaan sani arrantana niira lama yoo kanatti gadhoyte sibiilaan akka beete yoo gadhoyte niira lameessan niira afur godhuu hin dandeessu maaliif ni beeta bakka abaa'oonis akkasuma ilmaan abaa'oodha paf yoo goggootee dhoyte takkuma abbaan fadhe dhiiga isaanii adde isaanii ibiddaa kannan malee abadan numa hin duune arkinee bar mootii keessanis arkinee jirraa bar mootii keessan arkinee jirraa bar fuulli isaatu khijiba guddaa a'uuzu billaahi minash shaytaan namni guddaan akkasi kijibu anta kaan agarreeyani annama guddaa kijibu hin agarreeyani namni guddaan maaliif ifiifuu amata 40 bira khutee jira amata 40 bira namni khutee tokko bakka sigahee jira waan hundi sigahee jira hawinu maastu yoo dhugaa feete waan hundi sigahee jira addunyaan tun sigeessee jirti amma booda kharkhamiiniin akkam godheetiniin amata 40 eegaan amata 40 nyaadhe boodaawo akkaminta inni amata 40 yoom nyaatee yoo dhugaa feetan amata 40 hin nyaanne inni amata 14 moo 15 hulaan itti cufamteetiti kashuroo maal jeesa gurbaan keenya tokko khalee kashuroo shiraaroo jeeseen kashuroo shiraaroo beeytanii kan haasoo kana beeytanii kashuroo shiraaroo ni beeytanii obboleeyyan kiyyamee warri beeytan eenaan jaalaan kashuroo shiraaroo hulaatti cuftee deemtee shaqalaaf deemti beeytanii tiyaa ummaan isaa sanuma nafxanyaan feete osoo shaqalatiin osoo sharmuutiin ta'e ilmaan guddifatteen jirtu kajaarsi fuudhee jaarsi isiidhaa osoo jiru gabbaate dhiira biraatii wajjin deemuun isii inuma hin oolamne nafxanyaan feete kun aaduma nafxanyaati akkaan ani aadaadhaaf shuuroo shumoo dhadhaa deema kana qabutti isaanis aadaaf qaban sharmuuxummaa aadaaf qaban sanii fi amata 14 guutuu gurbaan kuni inuma numa hin nyaanne dhuine jiru bareedaa hin jiraanne maaliif haatisa guyyaa halkan dadhabdee bulti guyyaa ni rafti
هلان تجفمتي هلكن كشرو شرارو جتشو سن أبدو فيه سران دي مران أقرتني كشرو شرارو سن شرو جاتشورا شرارو ديمو يرنو جراجتشو مالي شرو دتبن سبونتوني أورموتو ميرو سنتي المان تجارة خمنا موتو مارا وران أفديمي أقرتني نبيتني المان تجارة هنجران المان تجارة هندي مالي فون نياتن إدا نياتن وام ميكا نياتن ilmaan naftanyaadha akka jiranitti hundi isaaniitu maaliif achi deeman kashuroo shiraaroo saniif isini galee miti akkas jaalattuu jibbituu namtichi duraan ilma sharmuuxaa ture akkas duuba taa'eetuma jiraatee aarasan hunda beelaan maaliif haatisaa jiruu bareedaa jiraachistee waan bareedaa gootee fi nyaachistee obaste akka joolle akka ilmaan namaatti tokkichuma kana qabdiimi yoo hiyya eega haquma jannaami tokkichuma kanaami inni mataan isaatu eega haadhaaf tokko bar abba bakka isii salamtee irraa fidde rabbiitu beeka san abbaan fadhalleen yoo ilmo amma amma yooniin galaa godhadhe dhugaan isinima bakkaan an irraa fide anaatu beeka malee أبا أنا تتخاخت مالي أبان المون تنتي جاي تخاخت شندندو هذا تتخاخت الموتك هاتي سنو الميسيتو كتشاسن كشكشتي مال غوتي هم قد فني هجاسن هندان قدتي مجان هجاسن هنداتو مجاخنا بولتي سقلتشي كشرو شرارو يسقولي قياتك شروطنا الرهبهات مانين بيا إثيوبيا جو أمتنا برشة أيولي في ونما هند أكا ميوتاو سبب سنتي قربان إرتي خيلفا قربان خو يودو إمالي نمني إسا قد ديبس هنجو نعمنا very hot هدوبا دوبا نوتيو الما بيبدا امان if دمدما أورمون جوار هادو جوار يسقل جوار يموت جوار ماري هاتو جوار شورر كيسا برنفت انيا وجي كان نجت جرتني بر والله بر اني هغوتا كتا غزي يادو ومن نخون أورمو تراني مكا أورمو جرو سبما أورمو رادلتني ومنهني هدو أني أجائب نتا أجائب مالف جوار منجانو خجينون نفت أنيادا نفت أنيا وجيني تقو تهاني ومنهني نتي مالجا تاجرا جوار هافن نفهمو جوار هادو جوار بكسلا حجالون دو إني سلا دوي والله والرجا آجرو والله نأمنا يا إلمان أورمو دا يا سبخي نأمنا إلمان نفت أنياتي ميتي نفت أنياني بيتي قلتا جوار قلتشيفني بيتي تولشاني بيخن نفت أنيان نما قلتا بيخو بيخ آخر تقونيس قزيل آلتن Oromoo irra naftanyaatu irra dhugaa yoo feete galatani beekan naftanyaa feeteef waan feete godhi umrii isaa haga du'ee qabri galuu sin irraanfatu galata ati gooteef san politika keessatti gize as garagalummoo hamoota hayata isaanii khadugaadha isaanii wajji warra jiraanne warra beeynu warra keessa beeynu hiriyaate nyarra manguddorra hundarra warra isaan beeynu hoggurra dubbannu galata namaani beekan garu ummanni kun maal tahan ummanni nuti Oromoo dhajaan kun maal tahaniititi
جوار هافني فمو جوار هادو جوار كان هاتو بكا حجالو سلا جوارته كان جاني مالي في أنا في القلب جواري أمة نفط إني أخنا را أدى إسان كانوا مينو نائبسا أمة نفط إني أخنا را ديرو إسان كوني أدى ماليف هايقا هاي إسن جوارادو جوارا فني فمو جوار ماري جوار إسان في سيدان أمريكا توري جوار أمريكا راي سبا إسا هنغور غرد جي سبا إسا ماري هنغور جي وانتا هنغور جي إسان دوران دو إليجي هوغو ساقل ريفك خياسان حقوبة تمو خنجي توكو خي إساج آلو أسلوفي كم تاتري أورومون نوتي كم برات مليه هنكم نوتي هانكا خياتي أفان ميغا كام بيخيون سيمي أتي أفان أورومي فاق أوفا بيت أفان نفتنياتو أكنا بوكسين دوي تلال إسنار كي بر وري كتاتك وري وانتسان وري أرداتك كاسا وري أورومو جوال فالماجر تنسان وري أرداتك كاسا ولا أكنا لال بوكسين دوي تلال بوكسين أفان كان لال إسنار كي بر أفان نفتنيات اللي أصوب بيت إسان قمتشي سوداف إسان تمتنو لاف مالف يرو أمانتي أورومون هندي سنجلا قلتي جرتي نوتي أرى أي بفنجر ربي أكا ديور بانتنتي ربي سياورجي سجنان أكاس ربي أكا شانالتي ربي سياورجي سجنان إيه ربي أكا ديورتي ربي سياورجي سجنان هايا أكم جتا سنانا برجراتين كناف مالين قدري وغاني سنهم ربي ساورجي سجنان هايا بكا جواد الرابي هيد في سن خنيس أوروموتي سبونا أوروموتي ها نما خميك أنتم فولة دولة أهبتي أني I'm from Oromia namaje I'm Oromo namaje my father is Oromo my mother is Oromo namaje أكم تاتري إدو إرادو في بكتي دلتي في هندا نما إبسي أمة الدنيا سندورت دي بسا خنيف إني أكم تاتن جوار توكو جيستن جوار برادو في ترق جتنغنا إسني في نفتنان أم بيبالي سنقبده أما بر خنمتو غراني سنغوبتشا أولي سنغوبتشا بلابر أوف يا شابل تنمى مالف هندن ديسن غراني سنندن ديو لغاني سنين غراني سنندن ديو وي إذن مبول تاني في جوار جي هدامو نباها جي هوغو بهز جي قطتا ديميتي أكمان ديلاتي ها كيلو أفر سينا جي كيلو أفر قطتا سينا جي أكمان ديلاتي كجبيري إنك جبني جواري جيبر جوار نباها من هدا جزيبه قروا إلمان أورومو دا ورلال بيا أمبا خيسا جور توكو خيسا أمتا أرانتنا أكانتي أو إلمان أورومو دا تنقر ساجر أبي راجل كبا يو إسان نوفين فني فملي يو إسان نوفين أجي فملي نمني إساني أوفي قدو هنجر generation ni khenya daqabulle baatu khadufuf damne dimna malif setan ilman oromo da o fi hedumatan nunjan ifama gafatan nunjan ifama hedumatan no أبابا يونكي يهدودا كغواتوران أني دون ما نعرف سطوري أنا ما أعرف سو ينبيخو توري أني بكيني تلالدي أني هدودا كشرف أنا قد سوار الخيا أبليان كي يتوقع تي إلمان شرفك أبو أبليان شرفك أبو كبا أني إسر راين بينجا أني أبليان ميكاو جين دلالدي
nuti walii gala anaa wajjin nama 16 jechuudha. Obboleeyyan kiyya ilmaan haadhaanis abbaanis akkana nuti jechuudha. Obboleeyyan ilmaan Muhammad. Siligalee miti garuu kun hundinuu jechuudha. Hin jiran warra naamusa qabu takkaa namaan akkanatti aliif ja'anii warra hin beekne. Arra garuu ani garuu nama akkasiitii miti. Maaliif isaantu na godhe? Ani isaan hin goone ani. Ifif na barbaadan. Keessaafu warraan ani wajji nyaadhee dhugeetutu deebi'ee akkanumatti duuba'u akkuma xiyyaa kanatti خجريشن خياو إساني خبجا خنو ديسي أبا فدي خبجا خنو ديسي خنبوده دفو هو أكمل دفو يسني فكاتا مي أما ورينا بوده دفو أكمل دفو يسني فكاتا ور أكمل يسني فكاتا يسين ها دبيتا نما أتي ندي أتي ناف نخبجني جنريشن دي دمي تكفى خيستي جارات دمي تكفى خيستي أتي نخبجني سنخبجو دوغان سيمان يرو أمان تنام مي لا لا المان هرياتي يا ور هرياتي يا لا لامي ورن وقدي لا لامي هندي ساني أكلوا تخلي تقود النت تقود تشانجران ديرو مدابرة بانن نياتا خيسا في خنا خيسا لفوت جولي جيري سموجة تجرا نا أنو نجيراني جران أنو هم تاخي نجيراني جران خنا جير أنو نفط أنيادا finished جانتا جبتا نفط أنيان يو إسين برانا بيو مغالا أوروميا خيسا ياتي هندومني yoo isin barana nafxanyaan biyya Oromiyaa keessa yaatee hin dhumne akka biyya isaanii qulqulleessanitti yoo isaanis hin qulqulloyne nutis inuma kabajaa isaaniif hin kenninu haya kabajaa isaaniif hin kenninu kabajaa eenyu if dhorkan akkasimi bakka haa yoo isaan ifin kabajne ani yoo maal ifin kabajare saniifoo amma yeroo ammaan tanaatitti njo wayin jechuu kee ammaas nama hedduu narraa aara maaliif sabboontota hedduu qabna jimma keessaayis arra maqaa jimmaa warri arrabsaa jiran isaan arra nahuudha raayyaa abbaa mancaatiif nahuudha magaalaan jimmaa san arrantana yaaya bashirif nahuda hedduta kannin hudama magala santuqee dubbachuudhaaf arrabsuuf joolle magalaan ani jiraadho kana keessa wajji jiru sabboontota baay'ee qabna maal janneetiti isaan magaalaa takka kam jeetin arrabsa no hin arrabsu magaalaa maaliif hin arrabsa bar ani wanni guddoota karakkoona ta'e osoo bar xiqqeesh mallee babbareedanii osoo sifa namaatillee qabaatanii osoo namni nama arrabsu bar waan itti if amanu qabaatee waan hedduu itti if amanu qabaateeti namni kun as bahee nama arrabsa amata dibba jettee atu amata dibba ni jiraata amata dibba abiyyiin nu si bulcha ganaa kanaan jette san ati amata dibba ni jiraata atuma meesi jiraachiseetuma isa bulcheesi haa agarsiisu kanumoonni siin jiru la afaan naftanyaa hin beekanii miti zaranyaadha naan jaannoo ha zaranyaa ni argamaami ittaayaan badam ittaayaan يزيد جنيه انت دواتي لفي وندخيا سنيغلامي والله دوبا اما نوف كلتا افان نفسنياتي ني واجچو بربادا نمني di hamana goda Oromoo sadi qofa afaan naftanya akkan dubbadhu dubbadhu yoo naan jettan isinin na hayyamtani jirtan
me ni hayyamtani bwa hayye nama tokko hayyame hayye dhiifa man dubbaddo amantaa yoon dubbadde ati way isaani wajji hirmaatte yoo isaani wajji hirmaatte qofa isaani wajji boolleseen namni na dubbatu oromoo tahee yoo ani amantaa kristiyaanaaf waan fedhe yoon injee waan fedhe yoon amantaa miti isaa warra amantaa tuqusan isaa warra waan fedhe jo'usan isaan dura akka khiyya baalagee fuula isaanii dura dhaabbachuu qaba aya baka naaf hayyamtanii jirtan afaan naftanyaa akkaan dubbadhu galatoomaa ilmaan oromoodha sabboontota oromoodha hedduun isin galatoonfadha waan naaf hayyamtaniif jecha ለነፍጠኞች 2 ደቂቃ የልየው አለ ቆይ ጠብቂ 5 ደቂቃ ሰጥቼሻለሁ ነፍጠኛ ቋንቋ ለማውራት ቋንቋ መግባቢያ እስከሆነ ድረስ ለኔ ነፍጠኛ ቋንቋ አታውሩ ነፍጠኛ ቋንቋ ምናምን አታርጉ ምናምን ለምትሉ እኛ የድሬዳዋ ልጆች ከየት እስከየት እንደሆነ እንታውቃለን ነፍጠኛ ቋንቋ ድሬዳዋ ልጅ ሆኖ የማያውቅ ስንቱ አለ ይሁን ግን እኛ ከድሬዳዋ ልጀምርላችሁ አደረኛ እችላለሁ ሶማሌኛ እችላለሁ ኦሮሞኛ እችላለሁ አረበኛ እችላለሁ ፈረንሳይኛ እችላለሁ እንግሊዘኛ እችላለሁ አንድች የድሬዳዋ ልጅ የተባልሽ ኦሮሞኛ እንኳን በንጹህ ምታወር የለሽም አንድ ከድሬዳዋ ነው የጀመርኩልሽ አባቴን ልውሰድልሽ አላህ ይርሐመው አባቴን ሲወስድልሽ አባቴ ጣሊያንኛ ገና በልጅነቱ ነው ማወራልሽ አባቴ ሂጂና ላኪ ቤተሰቦችሽ የሆነች ልጅ አለች ከፌስቡክ ላይ የሆነች ዘረኛ ጋላ አንድች ጋላ አለች ፈረንሳይ ሀገር ነው የምትኖረው እብድናት ጤነኛ ናት ምንም እምናቆ ነገር የለም አባቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርፎርስን የድሬዳዋ ልጅ ያንቀሳቀሰ አባቴ ነው ትላለችና ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ብለሽ ኤርፎርስ የወታደር ግቢ አለ አይደለ ድሬዳዋ ውስጥ የወታደር ግቢ እዛ ውስጥ ገና ሲገባ የአባቴ ፎቶ ነው ያለ መሐመድ አብዱላሂ ይባላል አንቺ ነፍጠኛ ሰማሽ አባቴ ፕሌን አብራሪ ነበር ነፍጠኛ እናንተ ነፍጠኞች ሰማችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ ውስጥ የድሬዳዋ የተወለደ ወጣት በዛ ጊዜ በእናንተ ጊዜ አንድ ኦሮሞ ከትምህርት ቤት እንኳን ሲቀር ወላጅ ይዞ እንኳን ሲመጣ አይ የናንተ ልጆች ቢማሩ ባይማሩ የትም አትደርሱም በሚባል በሰዓት ውስጥ አባቴ ተምሮ ስንት ነገር አርግቶ ስንት ደረጃ ላይ ደርሶ ለመጀመሪያ ጊዜ የድሬዳዋ ልጅ ፕሌንን ያበረረ አባቴ ነው እኔን የወለደ አባት ይገባሻል ገብቶሻል ወይስ ገብቶሃል እሱ ነው እኮ እንደዚህ እኔን የሚያኮራኝ እኔን እኮ እንደዚህ ኩርት አርግቶ እኮ አቤት እንደዚህ ማኮራኝና በኩራት የምናገረው ነገር እኮ ምንድነው እንደገና ከየት እንደመጣው አቃለዋ ላኪና እወቂ አንቺ የኡነተኛ የኮሽ የሆነች ልጅ ዘረኛ ኦናግ በይ መጀመሪያ ዘረኛ የሆነች አለች ፈረንሳይ ሀገር አባቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሌን ያበረረ ነው ትላለች የአባቴ ፎቶ ኤርፎርስ ውስጥ ተቀምጧል በትልቁ ትላለች እስቲ መሐመድ የሚባል የትኛው ነው ብለሽ ያው እዛ በር ላይ ያሉ ያንቺ ዘመዶች ብቻ ስለሆኑ ሄደሽ ጠይቂ እስቲ ልክ ነው ምነግርሽ እኔን ነው ቁጭ ነው የምታገኝ አባቴ ነው ኧረ ቆንጆ ነው አባቴ በጣም ነው ቆንጆ እንዴ
አንድ ሜትር ከዘጠና ነው ምናምን ረጅም ቆንጆ ሚያምር ሞቶብኛል ዛሬ ምንም ማድረግ አይቻልም ሁለተኛ ምነግርሽ እስቲ ከነፍጠኛ ውስጥ አንድ ሰው ትላንትም ብያለሁ ዛሬም ልድገም አንድ የተማረ በቃ በውጭ ሀገር ስለ ፖለቲካ ተምሮ ትልቅ ደረጃ ያለው እስቲ አንድ ብቻ አረ ታማኝ በየነ አረ አከሌ ሁላችሁም ማሲንቆ የሚቆረቁር አይደለም አረ አንድ ብቻ ወጣ አርጉልን ትላንትናኛ አሳ ወጣ አንድ ወጣ ትላንት ወላሂ አንድ ወጣ ትላንትና እሱ ነው እኮ ዛሬ እሱ ነው እንደዚህ hot I'm hot እንደዚህ በቆዳንጆ ሽቶዎች ምናምን ልመርቀው የመጣው ዛሬ ኃይለኛ ሽቶዎች ይዤ ልመርቀው የመጣው ዛሬ ለዛ ነው እውነቴ ነው የምላችሁ ለመሰላችሁ በቃ ጀዋር ይሰቀል ጀዋር ይሞት ጀዋር ምናምን ይሁን ስትሉ ነበር በቃ ተቃጥዬ ነበር ካቻለላችሁ ትላንትና እንዴ እናንተ ይሄ ደግሞ ማሻአላ በሉ ማታቁት እግዚአብሔር ይባርክህ በሉ ያው እናንተ በመተት በመናምናችሁ በጣም ኃይለኛ ስለሆናችሁ እኛ ደግሞ ወላ ሙስሊማችንም ክርስቲያኑም ቤተክርስቲያን ሙስሊሙ ምናምን አንድ ጊዜ ጣጣ ስናረግባችሁ ዝም እናረጋችኋለን የናንተ መተቶች ምናምን እንዳለ ይከሽፋል በአንዴ ነው የሚከሽፈው እንከሽፋለን እኛ የሚገርማችሁ ነገር በቃ መጥቷል ሰከንድ ጀዋር መጥቷል ጀዋር ቢሞት ሌላ ጀዋር ይመጣል ብለን ነበር ግን ጀዋር ገና ሳይሞት እናንተ እንደምትፈልጉ ሳይሰቀል አንደኛ ነገር የጠየቃችሁት ኦኤምን ካልተዘጋው ስትሉ ኦኤምን ዘጋላችሁ ሀጣሉ እንዲሞት ምክንያቱም ነፍጠኛ ብሎ ስለተሳደበ ሀጣሉ ይሞታላችሁ ሞገደለላችሁ የኦሮሞ ልጆች እንዳለ ጨፍጭፉ ኦሮሚያን ክልል በጥብጣላችሁ በጠበጠላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ከዚህ በላይ ጀዋር ተሰቀለ ጀዋር ተቃጠለ ጀዋር ሞተ ጀዋር አንድ ረሳስ አንድ ጥይት ይበቃል ምናምን የምትሉት የነበረ እንዳላችሁ ጀዋር ዛሬ ሁለተኛ ጀዋር ብቅ ብሏል እንዴት እንግሊዘኛው ትላንትና ገብታችኋል አይደለም ምክንያቱም እናንተ እኮ ትንሽ እንግሊዘኛ የኦሮሞ ልጆች እንግሊዘኛ እንደዚህ ነው የናንተ ትንሽ እንደዚህ ነው እንደዚህ በቃ ቢያንስ 30% ብትችሉ ነው እንዴ የናንተ አክቲቪስት ማለት እኮ ዮኒማኛ ነው እኮ የናንተ የፖለቲካል ሳይንስ ያለው እኮ ዮኒማኛ ነው እኮ የናንተ ፖለቲካል ሳይንስ ያለው እኮ ታማን በየነ ነው እኮ የናንተ ፖለቲካል ሳይንስ ያለው እኮ እኛም ተጨሰመቃና አይማ ካማንተ ለምን አቦነ መለካን ጊዜ ጅብቲ መቃለኒ ወላል ተቦረብ ሱዳዳቲ ካማንተ መነ ሞቱማ ኪሎ አፍርጁሩ ሰነኝ መቃንሳ ክብረት ዳንኤል ክብረት ነው ዳንኤል ክብረት ከየት ነው የወጣ ከቤተ ክርስቲያን ሄዶ ነው ቀጥታ 4 ኪሎ የገባ እንዴት ነው የገባ በሃይማኖት የአክራሪ ስለሆነ ሃይማኖተኛ ስለሆነ እነሱን ሃይማኖት ይሄ ለማለት ገባ በዛው ፖለቲከኛ ሆነ አው እኔ ነግራችኋለሁ ይሄ ነው የናንተ ፖለቲካል ሳይንስቶች አይደለም እንግዲህ እኛ ከትንሹ ጀምሪና ዶክተርነት ያልወሰደ በፖለቲካ ደረጃ የተቀመጠ አንድም ኦሮሞ አታገኝም አንድም ኦሮሞ የለም ሁሉም ኦሮሞ እንዳለ የተማሩት ሳይንስቶች ምናምኖች ብቻ ናቸው ወደላችሁ ጣላችሁ ስለዛ 4 ነጥብ እነዚህ አባዎች ናቸው ይሄን ወቂ እናንተ ፈልጋችሁ ነው ከጉርጓድ ያወጣችሁ ያለ ሀገር ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን ሰቦናዎች ቀሮና ቀሬ የተፈጠሩት ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭ ሀገርም በዛሬ እለት ማለት ነው በዋሽንግተን ዲሲ ታያላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ እናንተ የኛ ነው እስቲ አንድ ጋላ ይምጣ የምትሉት ይው ጋሎቹ ዛሬ እዛ ናቸው ከመላው ወስተን እንዳለ መጥቶላችኋል ዛሬ እንገናኛታለን
ወይ ብኖር ኖሮ እኔ አውቃለሁ ምን አረጋለሁ ያው እሱ ነው ያስቀረኝ በእውነቴ ነው የምላችሁ እንጂ የፕሌን አጥቼ አይደለም ፕሌን ከፍዬ ብቻ ቪዛ አስመጥቼ መሄድ ነው ምን ችግር አለ በቃ ገብቶሻል ወይስ ገብቶሃል የነፍጠኛ ልጆች ፈልጋችሁ ነው ከጉድጓድ እያወጣችሁ ነው ያላችሁ አሁን ይሄ ልጅ ማለት ነው ትላንትና የመጣ ልጅ ተማም ይባላል ዶክተር ተማም ማለት በኋላ በሬ ላይ የኔ ፌስቡክ ላይ ይለጥፍላችኋለሁ ገና እሱ ሲመረቅ እኔ ለጥፌ ነበር ኢልማን ኦሮሞዳ ገራ እንዲ ጉያ እንዲ ዱራ መረቀሙን አሜሪካ ኸይሰቲ ፌስቡክ የጉበረቲ መጠንሰ ይጀረ ሰቦና ኦሮሞዳ ጂ አራሚት ቡሌጅር ያ ልጅ አያችሁ አይደለ ያ ልጅ ማለት ከስንት ሺህ ህዝብ ፊት ለፊት ቆሞ እኔ የኦሮሞ ልጅ ነኝ ከኦሮሚያ ነው የመጣሁት የኦሮሞ ልጅ ነኝ ከኦሮሞ እንደዚህ የተባለች ሀገር ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት ብሎ ራሱን አክሩቶ ማንነቱን ገልጾ የወጣ ልጅ ነው ይሄ ልጅ እንኳን ከጉድጓድ ቆፍራችሁ አወጣችሁን እናመሰግናለን የኛን ጭንቅላትም አሳረፋችሁት እናመሰግናለን እኔ ደና እንቅልፍ ተኛለሁ ዛሬ ከትላንትና ቆንጆ ነኝ ዛሬ ትንሽ ትላንትና ቆንጆ እንቅልፍ ተኝቻለሁ ቡዳ ነገት እስኒ ይገያ አከሲ ኢልማን ኦሮሞዳ እገይ ናቱ ሲማ እገይ ፈዳ ወይን ሲኒማ ሰቦኑማ ሄሰን ኑቲ ኢልማን ኦሮሞዳ ወኒ ኑቲ ጎዱ ቀምኑ አራስ ቦሩስ ዮሚዩ ጀቹ ጀራ ኸና ሐርከ ኸኑ ሂንቀም ጀርኹን ጀቹን አከ ኸሌ ሐጫሉን ጀቲ ያ ረቢ ወረ ጀነታን ወጎዲ ኡመተ ቀብሳው ተኸኙ ሁንደቲኑ ኢዴ ሩሄ ኢሳ ረቢን ቀብሳው ተኸኙ ሁንደት ረቢኑ ሃይዶ ኤኙን ገልጭ ፎርቱጋል ረቢን ሩሄ ኢሳ ሰቦንቶ ተኸኛ ኦሮሞ ሁንዳ ወጅ ወሊን ዋይዶ ኢልማን ኦሮሞ በከጅርተኒ ጀባዳ አገርተኒ ሚን خرافلي لفاوري فكاسي إساني وررفي بول خيسا يوري فكاسي إساني يفير إفكاسن نوتي تنكاسني يفير بربادني فكاسن بقى قربان إذا قلقلم أبو تمام دكتور تمام أبو متيني دكتور تمام دكتورما أبيوت يفوق النميجر مال برتي أكا أبيوت فرتي كشرو شرارو قليتوري مال برتي إيسان برتي إيسان برتي دكتورما فرتي سلا قويا أيو هالكن جارتين سن إيسا با إيساتي في دكتورما دكتور خنجاني كاكا تمام فادا كاكا جوار محمد فادا أبا جوار محمدي متمكان سا دكتور جوار محمدي برنوتا إساتين إسانا منيقو إثيوبيا خيسا هنجرو برنوتان political science نما كابو إنين نما political science كابو دكتور ما political science كابا أورمو جالتو جبتو يا إلمان بيبي يا إلمان نفتنيا جلديمتو نفتنيا دقيفنا شنينتي هندرا لكرتي بولتا كتيو كنا ولي دومتي لان هنكا إساتكا إيسيتي ربوع إسا خبرتهم باستو وي ونتي كشو يسني حفي قرباتك واركيتين جرا
Oromoo ta'e maqaa Oromoo qabaate waa hundi isaa jala giseen gaddeemu nama abii deeggaru nama waa hunda godhu waa hunda isaa giseen laalu እነዚህ ጋላዎች ዝም በሏቸው እንጂ ጋላ እኔ ኮራበታለሁ ጋላ የተባልኩበት ምክንያት ዛሬም ነገም እናገራለሁ ጋላ አብልቶ አጠጥቶ ነው ጋላ በመባልበት ቃላት ጋላ የመጣ ስለዛ ጋላ ስትሉ ለራሳችሁ እፈሩ የበላችሁ በሰሐን ላይ እንዳራችሁ እወቁ ጋላ ማለት አንቺ ያ ገላ የተባለበት ሰዓት አንቺ ባትፈጠሪም ቅድመ አያትሽ ለምኖ ለማኝ ሆኖ እንደለማኝ ሆኖ የኦሮሞ ቤት ገብቶ በልቶ ጠጥቷል ጋላ ለምትሉ ቃላት ገላ በሚባል ቃላት ውስጥ የመጣ ነው ገብቶሃል ሰኒፉ ኢልማን ኦሮሞዳ ሄዱን ኢልማን ኦሮሞዳ warri khara maqaa shawaatiin warri khara maqaa jimmaatiin if yaamtanii maqaa oromoodhaa warri balleessaa jirtan dhaggeeffadha gaalummaa kiyyattiin boona adeerran kee yookaan eessumman keetitu kadhachuudhaaf mana ilmaan oromoodhaa ol seenee nyaatee dhugee kan fudhatus fi'atee kuteen sanifu gallumma ilmo oromoo taate pipi khadee gartu khanin si arkee jirani galla kan jette gallaye ha gallannet hen kurrata nomlo ene galla nኝ ene abao nኝ ene konjo abao olf akasuma hinjur wanni bira jalatta jibbita baka fetu bulini fetu disi fetu fulatta fetu difta ilman oromo da taate khan oromo jalatti jawar hafanni famu jawar hadu jecha turte hundi khaytuhu jawar yo fanni fame jawar yo duwe qabson oromo da hin kuftu خجوار قالوتو تو أصبح غنا جنة تردبيتنا أما اللي دفجر أما اللي ندفع غنا إفي جالتني بولا خيسها قطابا ساجرتن الرأي المان سين أديرة تات المان أديران كيسني الران تنقا والجهين من سو عتشتي أكم تاتري الران تنا أكجرتنيتي ولدي هاكابا منو جتاجرن arraga Washington DC da Washington DC animbeku na DC Washington DC nilalla gami arra ilmana derran kaysaniti fi hundinu arraga dubbin arraga dufan ilmana derran kaysani arrantana burjajawun isani arra khalewan dubbata wallalani sila iskandran nawram sila iskandirin dubbatina nuti warra iskandir dubbachu fiddufne nuti wanni dufneef hacaalu duu insarraahi shani hacaalu ajjeeste እንዴ ጮውን ነገር ናችሁ ቀስ ብለን ነገር ናችሁ ምንም ሊገባችሁ ስላልቻለ እንዴት እንደምናስረዳችሁ እኮ ግራ ገባን ነፍጠኛ ትላንትና ስለበላ ግን ለገና ኦሮሞ ይበላል በሚል እናንተ ሰበብ ልታረጉ ነበር አረ ይሄ እኮ ህልማችሁ ነው እባካችሁ ወላሂ ይሄ ህልማችሁ ነው የለም አባው እኮ የቆማ ሸኔ እኮ የቆመ እኮ ለኦሮሞ ነው እንዴት አርግቶ ነው ኦሮሞ የሚገለው እንዴት አርግቶ ነው ኦሮሞን የሚገለው ጀዋርና ሀጫሉ እኮ ይሄ አይን ናቸው እኮ እንዴት አንድ ሰው ቆሞ አንድ አይኑን ያወጣል አይባልም በተአምር እናንተ ትላንትና የእናንተ ታጋዮች ሲሞቱ የት ነበራችሁ ይሁት እስቲ ዛሬ ኢኮኖሚ እንኳን ገደልን የኢትዮጵያ የምትባል ኢኮኖሚ እንኳን ሞታለች ለምን
إثيوبيا متبال بأورومو جند بتشاسلو عندك أمة يستوقال أوروميا يإثيوبيا جند اندهونك أيناتكو إثيوبيا يا أوروميا يإثيوبيا جند اندهونك أينات أرجيني بر المان أورومو والله أرجيني مدنو أبو بك كانوا مراتنا إرجع يوانا في اللي نبرات بيت نجيفنو أمة عدبل سما أمة أورومو ده وياتك إنترنت نجزي قال لك كذا مدبين تونو ما دفتي سندرة لبون الباتي ملي قديم باتو يرون المان كيسن جناد أبدا قافا نفت أنياد أحسن قافا نفت أنياسن أكا المان أورومو دا خوما بيك أنت من أول لنتي tokko ifcina dhaban ilmaan oromoodhaa kan biyya keessa jiran akkasumaanuu qeerroo fi qarreen moohatteetiti wayyaanee dhagaa dhufte jala deebiste har ammoo guyyaa arraa ilaan gaarraan tanaatitti oromiyaa san keessatti sababa shanee sababa abaa'oo ja'amuun ilmaan oromoo hedduu hidhamaa hedduu tumamaa hedduu gubamaa hedduu ajjeefamaa jira garuu isaan akkasiis tahaa injifannoo isaaniitiin galaa jiran haa ta'u isinis cinaanuu dhaabbadha jaalmaarroo cinaanuu dhaabbadhu qeerroo biyyaa cinaanuu dhaabbadha guyyaa mi halkan itti lafarraa haa saniifuu addi bilisummaa ummata oromoo yeroon ammaan tanaa kan ummata oromoo cinaa dhaabbatan amma yeroon ammaan tana waan qabdan qawwee qabdan adda qooddadhaa ilmaan oromootii qeerroo fi qarree teenyaa wajji adda qooddadhaatitti itti lafaa ka'aa yeroon ammaan tana ammallee irra deebi'ee qeerroo fi qarree biyya teenyaatiif isaan ullaa isaanirraa higuuranii xaraganii nu baasan fakkeenya fudhaa dirree dawaadhaa ganda addis katamaa ja'amu keessatti gaafa satanaawii fi wantiin akkasii wal fixxe san akkam godhaa turan ilmaan oromoodhaa hundi isaaniitu gaara xaaliyaan kan ja'amu gaara guddaa dirree dawaadhaa karaa dhaga harreetti chinama baasu gubbaa saniini ganda oromootti baqatte oromoon hedduun oromoon takka akka ifi fedhetiin deemtu ture qabaleen ammistanyaadha kan jirtu karaa dachaatuutiin namni tokko mattaawaqaa fudhachuudhaaf gamas deebuu dadhabe khaleedhaa informationaan harkaa qabu jira joolleen nu jala dhumtee joolleen nu jala fixanii joolleen nu jala tumaa jiranii joolleen teenya gabbaatee ol deebuu dadhabdee jirti jechaa jiran oromiyaa guutuu keessatti nama tokko wajji wal qunnamaatiin jira bilbilaan rakkoo guddoo keessa jiran hamilee isaan barbaadan qawwee hidhachiisa namni hundi bakka jirtanii wal jaara oromiyaa guutuu keessatti wal jaaraatii nafxanyaa bahaa ja'an bahuu didan boortaan baasa boortaan bahuu didan awwaalaa gidaara isaanii jalatti gubbarratti simintoon cuqqaala dhumte ajjechaa ol wanni isaan barbaadan hin jiru maaliif oromoo yoo ajjeesne qofa moohannaa jaanii jiran garuu koroneelummaa eenyu kanneefi miti kana matoalaqaa Itoophiyaadhaa Abiy Hajaamu san matoalaqaa arraboota matoalaqaa jaan eesaayi koroneelummaa nutti kannitan ammaas namni silkii nama jalaan deemus koroneela ta'e koroneela jechuu safaataa seetanii biyya dhaggeeffadhu biyya faranjii keessatti koroneela gizee ja'an umrii isaa guutuu wanni inni nyaatu ni beekanii pirezidantii wajjiin maallaqa walqixa nyaata pirezidantii wajjiin hinjaamu koroneela hinjaamu hamsaalaqa yookaan matoalaqa jaan
متعلقة أبي كاسايسن قرتني مي مكان راججيرا مي أبي أحمد إيسا في الدن هاي نم تجدك على قرتي حاتي المون اتفيد خيت جتيني دي ديركمتي المو أورمو قوتني هنجرو خقود فن دور قد فن جرا خناموس أنجر قد فتشاي ساتين هاتاو خمو ناموس سادة بي في فوتو في راخاسي نتي راخاسي إما شرموطة دوما نجي إسا سنيس همسا حلقة قرتني مي همسا حلقة أبيسن أبيوت همسا حلقة أبيوت مقا إسات اللي نتين دوينا إفيفو حالة حما خي سجر هانتو تغزي قبو ديمنو أكم قونني بيتاني مي واحد دو فيد النابر دور هانتو تغزي قبل مال فيدتو ترنسان سمي قدو ترنيف نينجا دانو غافان جوليدا من هانتو تغزي وقدو ديمن قند نفتنيا خاني هدومات هانتو تني والله نيادة چيسنا قند نفتنيا أكن هدومات هانتو تني مالي سغراني سانيتي سجاوان هندي ساني أجاوانتي هانتو تخاني غزي أبو ديمن ونيسان قدن دور جاتشودا وان أجويتو تك وانا كان متانا مدوخو خانا قولو تورا نياد رجول ماخيان أما وان تكنولوجين خوتيتي دي وان نشروف كويني وان تكليهن جنة خانا في دنجتو سنيفو أبون كيسرين أولم أكاسيك أوامي جرلال هانتوتني همسالك أبيوت أكاسيك أوامي جرلال همسالك أولن خانيني فوانو موتا درخي ستريفي كشرو شرارو أكاسي مكاني ساتو كشرو شرارو ديسان دكتور ما خانيتني دكتور جتون دكتور تمام جتون ربي سياور جيسو تمام خي ربي سياور جيس أكاشيتو تنا سياور جيس ربي أكاشيتو تنا ربي سياور جيس إن شاء الله هم تو تكسين أركين واني تكسين تين أو تكا جنري جرادي دمي تكفى خيسا جوار شو دميجر كجوار بودر فمو هين شو دم أم فكينيا نتو ورهم براتين برنود حديثا قداسا هين كباتين وان جوار رجيه خان هندوان أرجنو جتا هين قوم سنيغاليمي هين قوم سنيفو أما بودا أبان فإن قوم جوار بودا أبان فإن قوم بودا وربي بيتي في بيبي جانا ديمتن أكتاتني مجان أبوغا أكتاتني مجانغا جواري سكال جوارا فني فمو جوار دي باجرا تغيفدو هاتالو لما دادو فيبر درون أوراميو ما كسي جيكم سي قدان كيسا جروسان كيساتي هاتالو لما فا بهجرا واللسا هاتالو لما فاتي به أني ديشين قوليت جرا تغيفدا خلال جتوتا أكت إجيتي تكن مر راسولان إسني دوماتي سنيفو ilmaan gaalla yaa ilmaan gaallaa dhaggeeffadha boona gaallummaa keessanii wanti jaa gaallaan bakka jirtu hundatti khabaratte gaallaa jechuun durumarraa'u abbootiilee keenyarraa eegalee warra sammuu qaraati warra waa hedduun qaraati sinigalee ilmaan gaallaadhaa gaallummaa keessanii boona sinigalee miti warri gaallaan tahin ammoo warri gaallaan tahin wal jarideemtu naftanyaadha bakka dhuftanii nurraa deebi'a nuti Facebook irra dhuftanii qawwee nuti wal qabdaniif waan feetan gootanii nu sodaachistan nuti barannee sammuu qabna nuti isini galami akkasi silaa inorii deegaati Mr. Mandela President Mr. Mandela President in South Africa da qabri khaysa amadiyot be 4 kilo seenuf dem akatatan thank you very much Dr. Tamam thank you very much merci beaucoup mon frère on vous aime beaucoup Oromoo on vous aime beaucoup vous êtes
Pour nous, c'est le temps de... On n'est pas réfléchi. Je vous ai pas réfléchi. Il n'y a aucun réfléchissement. Il est venu dans ma tête. Il y a une Oromoo politicienne. Il vient un jour, après 100 ans, moi j'ai pensé, avant, j'ai jamais pensé, je vous aime, merci beaucoup, bienvenue chez nous, je vous ai dit. Bienvenue, on va mourir ensemble, si on vit, on va vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, on vous aime. Wallahi, heddu takasi jalanna. We love you. Oromoon heddu si jaalatti. Oromoon heddu khaleessa heddu gammaddee bulte. Oromoon heddu takka gammaddee bulte. Warri saba Oromoodhaa hin tahin hedduun isaanii eda galgala akka malee tahaa bulan. Saniifuu nuti Oromoon bakka bareedaa takka bulle. On vous aime, Docteur Tamam, on vous aime. Umri khanaan nu dhufu xeetiifu ani hedduu takka bakka akkanama obboleessa kiyya kanii wajji dhaladhee guyyaa har'aan tana itti gaafatamaa abaa'oo itti gaafatamaa ilmaan Oromoodhaa itti gaafatamaa dura taa'aa qeerroo naa ta'ee akkana ol baheettiin fudhadhe. Saniifin har'a si eebbisuudhaaf gammachuu keetiitu akkana na babbareechee na fidela. Wallaahi sinjaa. Arre hedduu takka gammadee jira gammachuun tiyya waan biraatini harkita viidiyoo kiyya dhibbatti akka argitus ni beeka. Hedduu takka ati aambinuma ji bakka Oromoo yoo takka nama eebbiste ABCdhaa lafa hin bu'u. Wallahi ABC lafa hin bu'u ati numa eebbisi. Sanifu on vous aime. Toutes les Oromoo, ils vous aiment. Wallahi billahi, Oromoo, ils vous aiment. Longue vie, je vous souhaite longue vie. Inch'Allah, longue vie, je vous ai dit. Umri dera, baraka qabdu. Qabudan ijansin agarre. Wallahi, Inch'Allah. Khanin si hawa. Heddu takan si hawa. You are intelligent. Naftanyan hundi akkanatti boolla takka yoo akkanatti mooyyee takka yoo dhawamte akka keetii tokko hin baastu. Ani abbaa Oromoodha. Oromoo gizeen jiru Oromoo osoo hin taane ilmi isaatis Oromoodha Jawaar. Abbaa Oromoodha hedduu takka garaana laaleesse. Hedduu takka. Oromoo jeena nurraa ajjeesan. Jeenni san onnee nu kute. Kanaan harkan khanni nu gizee jenne Jawaari nu dhufan arraan tana oolee nurraan bulle baati takka nun boochisne boo rabbiin Khaliqni baay'ee takka nun boochisne boo kach godhen nu fide boo akkan ani arra booda gizeen yaada khiyya khannadhu Faransaayinyaa Ingiliffaa Oromiffaa afaan sadeen kana godheetin jira maaliifi akka obbo Tamaam keenyaas qaceellotti addunyaanis amma booda akkana dhageessu Jawaar Mahammad hidhamus amma booda akka kan biraa waraana biraa akka fidannee jirru akka nuti himan akkatti himannu. C'est que je demande les républiques des Français, s'il vous plaît, arrêtez d'aider les Éthiopies. Éthiopie, c'est les terroristes. Éthiopie, c'est pas les missions, en fait, c'est même pas les colonels. Il a rien du tout. Il n'est pas docteur. Il n'a jamais allé à l'école. C'est les Oromoo, les Éthiopiens, il a donné le docteur Nimo. Il n'a pas de... Lui, il n'a pas. Il n'est pas docteur. Il n'a jamais allé au docteur. Il a rien fait sa vie. Il était que les militaires. Quelqu'un, il sort des militaires, on ne donne jamais les docteurs Nimo. Il n'y a rien du tout. Si les Érythréens, Éthiopie, ils sont venus les pistes, c'est à cause des Oromoo. C'est les Oromoo, ils sont morts tous les jours, c'est Oromoo, ils morts. Ça sera tout. Il n'y a rien, arrête, aider les Éthiopiens, les Français, les présidents des Français, s'il vous plaît. Si vous envoyez l'argent, c'est pour les tuer les Oromoo. En ce moment, si vous allez voir, en Éthiopie, il y a des beaucoup les gens, les Oromoo, ils meurent maintenant.
Il y a beaucoup les Oromoo, ils meurent par jour, au moins 100 ans, 100 personnes, ils meurent en Éthiopie. Pour tout ça, qu'est-ce qu'on va le faire? Nous, les jeunes, on habite en France, il est partout, les Europes, les États-Unis et partout. Nous sommes les Oromoo. Les Oromoo, on voulait les justices pour les Oromoo, ce qui sont les prisons. On va parler nous tous après maintenant pour les où on habite avec les langues. Vous êtes comprend là où on habite. On respecte à vous, s'il vous plaît, arrêtez d'Éthiopie. Ça sera tout. Merci beaucoup. Voilà. Amma booda bakka jirru hunda afaan beenuun uummata keenyatti ilaa dhaabban. Akkas. Galatoomaa obboleeyyan kiyyaa. Bakka jirru hundatti ilmaan Oromoodhaa, sabboontonni Oromoodhaa wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya dirqama nu godha. Oromoon hundinuu bakka jirru hundatti afaan beenuun, afaan dandeenyuun, afaan hundaan bakka jirrutti yoo biitii san kan Itoophiyaa gargaartu ta'e akkas godhuun keenya dirqama. Wanni ammaan tana irraa dubbadde akka mootummaan biyya kanaa akka narraa dhaabu gargaarsa biyya Itoophiyaa jaamtu san. Wanni inni gargaaraa jiru akka Oromoo ajjeesu qofaa fi meeshaan inni itti bitatu wanni itti godhu Oromoo ajjeesu qofaa fi guyyatti yoo fagaate nama 100 olii nurraa du'aa jira. Saniifuu inni doktorummaa siin qabu nama militarii keessaa bahee doktorummaa fudhateen agarreen jeenan. Dhugaa kiyya irraachiin qabu waan abbaa fedheewu. Arra waca anarraa himiti waan feetan jaa. Saniifuu obboleeyyan kiyya hedduu takkaan isin galatoonfadhaa. Hedduu yaalaa jira isin hunda isiniin galcha jeeti garuu nama galchuu hin dandeenye. Sorry, saniifuu guyyaa gaarii baga gammaddan baga gammanne Jawaar lammaffaa eebbifannee ol galfanna hoggayyuun eebbifanna takka gowwoomuun jeenummaadha lama gowwoomuun harrumaadha amma booda namni phiphiidhaaf gabroomuu hin jiru. Meeqaan tamiif gabroomaa dhufne. Saniifuu amma booda hin gabroomnuun isiniin jaa. Galatoomaa hedduu takkaan isin galatoonfadha.
nagaatti walaa ilmaan Oromoo isin afeereetiin jira wallee sabboonummaa dhaggeeffadhaa wallee dhugaarraa onnee keessan isin kaas gortanii ilmaan Oromoodha ni jiraa miti Hacaaluun duu meeqaan tam qabna kan onnee keenya akka maletti nu wanti jiru meeqa hedduu qabna saniifuu never give up hin kanninu harka hin kanninu yoomiyyuu ni moohanna moohachuuf teenya akka moohannus ni beena saniifuu jabaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti harka keessan hedduu takka isin jaalanna sabboonummaa keessanitti jabaadhaa Ifra. Hello. Hello, akkam jirta? Nagaa fayyaadha jirta? Nagaa jirra. Sabboontu akkami? Akkamiin jee? Nagaa alhamdulillah. Akkamati? Fayyaadha mee yaada qabdu as kan mee maal qabda yaada mee waanin ida amma haasoo keessaa yoo yaada qabaatte? Yaada ka Rabbi nu gammachiisuuf natti fakkaata. Ankeecha keenya laalee imimmaan keenya laalee Jawaar xiqqicha nu fidee jira. Kasuhunoona. Barbaada. Amma Oromoon tokko ta'uu qaba. Gizee kamurraa'u amma tokko ta'uu qaba. Dirqama kun tokkummaa keenya wannoo jechuu qabna. Maaliif kaleecha akkasitti ija keenya jaamsee Jawaar nu jalaa hidhee jechuudha. Kaleecha immoo viidiyoo laalle sun qalbii akkatti nu cubse hunduma keenyatu beeka. Haati Oromoo takka dhaabbattee ilmaan ishee akkasitti hoodu'u abiyyiin nu fixaan jettu jechaa turte. Hundumni keenya ageenyee maraan ani akka kiyyatti maraadheen ture kaleecha. Wallahi sinja anduraanii durarra jechuudha. Kanaafuu ammas ilmaan Oromoo viidiyoon kana caalu bahuu ni danda'a. Galee Ifra viidiyoon kana caalu ufuu ni danda'a. Kanaafuu jechuudha namichi kun nu fixuudhaaf ka'e. Kana laallee jechuudha. Eegamuun wanna gochuu qabnu jechuudha. Wal cinaa dhaabbachuu wanna ta'u hunda gochuun nurra jira. Hiriiras warra qaanuuni bahuu qabna. Warra biyyaatis gargaaruu wannoo jenne wanna hundaanuu tokko ta'uu qabna. Kanuman jedhanani yaa gubannee jirra nuyi amma acaaluudhaaf jechuudha. Amma miti umrii keenya guutuu akka boonyu nu go'e abiyyi. Si galee amma miti ganaa umrii keenya guutuu amma duunutti ni boonya. Bohud isne amma himbonyu no wana kana sammu kanya kaisa naqachu hinqabnu himbonyu maaltu nu bochise wani nu bochisan jiru tokko isaan waan fadaniif yoo deeman kan biraatitu gamanaa fi gamanaan dhufaa jira rakkoota akka hinqabnu nuti Oromoon kan barate malee hinqabnu nuti hundi keenya ilmaan Oromoodha kan baratan qofa saniifu wanna takkalleen wanni nu bochisaatiif wanni nu rakkisaa hin jiru jechuudha. Dhugaadha. Ya gochi inni godhe jechuudha ajjecha acaaluu hundeessa irratti godhe kana maalifi akkuma yaadannu nu gochuudhaaf boohullees baannu umrii keenya guutuu ni yaadanna si galee kanaafuu viidiyoo kaleessaa sanga Oromoon hundinuu argitee jirti na fakkaata viidiyoo du'aa acaaluu gubbarratti akkasitti uummata fixansan san hamilee akka nun cabsine kasan oli akka awwaalannee ture kana Oromoon hundi waan beetu jecha ammaan tana Oromoon hundi hamilee walii godhu hamilee waliif hannu haala kamiinif sabboontota jajjaboota as baasu akka dandeenyu waan akkanaa kanarratti hojjechuudha malee hamilee wal cabsuun hin jiru. Dhugaadha. Inni nu cabsuu barbaade garuu nuyi Oromoonis hin dhumnu hin cabnusi kanuma si galee Ifra nuyi hin cabnus hin dhumnus nu fixuu barbaadus jechuudha. Amma fe'ees inni
gadi nu qabu nu cabsu barbaadus nu hin cabnu tokkummaa keenya walitti akka durii walitti duuluu oduun ta'in jechuudha gandummaa an wal qolqoodu oduun ta'in ija keenya Jawaar har'a manna keessa jiru hin beeknu nu as teenye jirra inni akka nuuf je'eet wanna kun hundaan ta'aa jiru si galamti isa bira dhaabbachuu isa achi keessaa baasuun nurra jira kun dirqama keenya jechuudha namni immoo tokko ammaan booda nama Abiyyi nafxanyaa kana isa daggafu jechuudha achi dura jara ofirraa xaraguun nurra jira dura jara ofirraa wannoo jechuun nurra jira dhugaadha yaa kanaafuu karabbi immoo Jawaar xiqqichaan nu fide wanna tokko hoos jalaa fudhatu wanna tokko si fida rabbi si galee hankeenya keecha keenya laaletti so jabaadhaan isinin ja'a hundumti keenya ilmaan Oromoo haasawa keetirratti maal jaaseeti Oromoon akka amantii tuquufillee osoo hin taane akka muslimaatti gaana intala muslimaati akka muslimni ja'utti namni tokko haadhaa fi abbaa yoo sirraa fudhate rabbiin haadhaa fi abbaa gizee sirraa fudhate si wakiil tokko si dhaaba nama tokko siif fida ilmaan san akkatti guddatanii keessaa bahaniifu sababa tokko ni fidaaf jechuu haada min sabab min indallah rabburraa dhufe sababni kuni sanifu kuni sababa bakka sabab osoo hin taane waan ifumaaf qotanii fi baasanii jaa obboleettii hedduu takka ogaadha viidiyoon kaleecha baheessuun ifra akka kiyyaa tokkotti hoolaalu karaa tokkoon nuuf wanna guddaadha si galee isa saaxiluudha rabbi akkanatti isa saaxilaa jira eenyuun akka acaalu ajjeese kuni saaxila jechuudha viidiyoon sununuga rasaasisanii ilmaan Oromoo an mana taaziyaa jiru wanna takka hiriiran baane wanna takka hin goone akkasitti hoo fuulduratti akkasitti ajjeesu so acaalu san ajjeese isa jechuudha kanaafuun kuni ragaadha rabbi nu baasee jira ammas kana caala hoo internet ni baname kana caala viidiyoon nu bahu jira inshaallah dhiigni acaalu angalee hin nafu Jawaari sidhaatti nafu han caala nu cimsa handur caala nu cimsa handur caala walitti nu fida malee wanna nu godhuun qabu rabbi gumaa keenya nu haa baasu kanuman jedha galatoomii hedduu takka galatoomii inshaallah wal quba qabaannaa yaa inshaallah onjo jawaadhu asis hayyee galatoomii hayyee yaa warrin viidiyoo san hin argin ana jalattis arguu ni dandeessan falmataa ibroodha warrin gurguddaan hedduun baay'een tokko gallakkisanii turanii viidiyoo san gallakkifamee jira magaalaa Oromiyaa keessatti namnin taaziyaa acaaluudha namnin sharaa dhaabbatee gakkaayyatee taa'e hundi isaaniitu akka ajjeefamanii akka tumamanii akka ajjeefaman godhamee viidiyoo san gubbarratti sabboona ilmaan Oromoo sabboontoonniin ilmaan Oromoodha hundi isaaniitu akka shoorarka guddaa keessa seenanii ayyooleen abbooleen ala gayyaatee iyyitee ijoollee taaziyaa taa'u jirtu ilmaan Oromoodha kan taaziyaa sharaa keessa taa'u jiranii ni argama shararraa achi wanti qorqorroo gubbarra baatee wattaaddarriin adda faca'aa haala jedhutti ummata kanatti rasaasa akka malatti itti yaasanii kuni wanni ta'e waan viidiyoon takkolleen interneetni Itoophiyaadhaa wanni murameef waan akkanaa kana nu dhokoysuudhaaf kuni dheengadda gizee hogguma takkatti interneetni daqiiqaa takka Oromiyaa guutuu keessatti gallakkifamee ture hogguma san dafee cufamee wifi wanti finfinnee qofarra godhame maaliif yeroo sanitti hogguma san finfinnee keessatti warri finfinnee keessatti waliin qabu viidiyoo tana hogguma takkatti irra kaayanii ergame jechuu sabboontota hundaaf ergame sabboontonni hundinuu akka jiranitti OMN irrattis gallakkifamee jiran fakkaata kaleessa jechuudha OMN illee gabaasee ture maaliif namni tokko taaziyaa mataa isaa taa'ullee hin dandeenye yoo kanii arraan tani gaafa interneetni gallakkifame yaa ilmaan Oromoodha dhugaadhaan isinin jaa sabbara sabrii keessan godha waa hedduu arkuu teessan waa hedduu arkuu teenya wannummaan Facebook ni arraan tana warri akka khayyaa qoftiin irra dhufnee haasawaa oollu kana qofa isinitti fakkaatin gaafa san nutu mataan keenya yeroo ol baanee irraa haasoo hin qabnu yaada keenyatti kannannu hin qabnu maaliif yoo jettani hundinuu akka jirutti namni wannummaan viidiyoo ila arraan tanaa guyyatti yoo fagaatte Oromiyaa keessatti nama 203 oli du'aa jira
erga Hacaaluun du'e maal kana dura nama kum shan gabbaranne jannaa miti nama kuma shan sanii ol dhumuun oolan nuti intarneeta hin qabnu arkaan jiru baadiyyaalee xixiqqishoo bakka televiziyoonaa fi wanni tokkolleen hin jirre keessatti ummanni kun keessa deemanii phiiphii kanaan mataa ummata dawwahaa jiran jechuudha saniifu gaafa viidiyoon tun immoo baate sabri isiniyaa kannu ilmaan oromoodhaa ganaa ilaa arraantana way jawaar jennee ba'uu jirraa miti lakkaan lammiin teenye hin hafne dhumaa turte jennee gaafa sani akka maletti booyuuf teenya jechuudha. Gaafni dhiiga booyuu teenyu gaafa intarneetni Itoophiyaadhaa gallakkifame. Dhugaan Oromoodhaa gaafa san nutti as baatee nuti warra biyya keessa hin jirre kana gaafni garaan keenya gubachuu taa'u gaafa intarneetni san nu baname. Intarneetni wanni banamuuf ikonomii biyya saniitiif jecha banama. Ikonomii biyya sanii banamu jechuun fakkeenyaaf warri asmacii fi laakii warri ol naquu fi warri gabbaasu warri ikonomiidhaan waa hunda karaa kanarra deddeebisu telefoonaa fi intarneetaa imeelaa waa wal qunnamaniif jecha wanni kun hundi amma cufamee jira. Wanni Finfinnee qoftiin baname magaalaan guddittiin Itoophiyaadhaa Finfinneen magaalaan Oromiyaadhaa jechuudha. Kan ilmaan Oromoodhaa keessa dhumaa jiran yeroo ammaan tanaatitti hedduu takka guyyatti yoo rabbiin je'e malee gurbaa tokko Finfinneerraa halee gizee halee modeen gadda nuuf maxxansee ture yaada tokko nu maxxansee ture. Wattaaddaraan ukkaamamnee jirraatiti qooqa nu tahaa jee hanquma kana barreesse Finfinneerraa barreesse jechuudha gurbaan san maqaa isaatillee hin dha'u. Saniifuu yaada san gubbarratti hedduu takka ani sammuun na tuqamtee jirti. Guyyatti hanqamte akka namni hanqamte akka yoo dhumaa jiraate hanqamte akka yoo ukkaamamaa fi ajjeefamaa yoo jiraate isin fakkaata. Ilmaan Oromoodhaa sabboontonni sabrii isin yaa kannu gana amma arra boonyee miti kuni booyinsa xiqqishaa ture gizee Hacaaluun dee'uu jennee intarneetni cufame OMN cufame Jawaar qabame Baqqalan seene maarre kuni waan xiqqishaa ture. Sabboontonni Oromoodhaa hedduun akka du'an ilmaan Oromoo hedduun haadha harkatti ilmoo rasaasaan ajjeesanii abbaa harkatti ilmoo rasaasaan kan ajjeesan viidiyoo footoon hedduu gana baay'een as ba'u teessi. Kun hundaa'u gizee dhaga'u teenyutti rabbiin nu haa dandeessisu ammaan sabrii sammuu teessanii hima Oromiyaan guututti dhumtee jirti kan jiru ammaan sammuu teessanii himaatiti yoo san nutti as dhufe immoo beeynee turre jennee akka bira dabarru yookaanuu sammuun teenya nagayaan argatu jechuudha. Akkasii nagayaan naa turaa insha Allah yeroo biraa walitti deebinaa yeroo gaariin isin hawwaa baga gammaddan hamileen khaleessa saa guyyaarraa video sanin hamileen nu cabxee sa'a boodarratti Jawaar guyyaa 14 ammas nutti itti daanii fi kan itti aanu waan irraa gammannee ilmaan Baqqala Garbaadha mana hidhaarraa gallakkifamuu isaaniitiif xiqqoo gammannee turre hanqasanii fi sanirratti kan gammanne maleedha ammallee irra deebi'ee nuti ilmaan Oromoodha wanni tokkollee wanni hamilee nu cabsaatis hin jiru nagayaan naa oola galgala keessaas anis nabaastanii jirtanii ifif asna harkifattan kan jee Dr. Tamaam as bahee dhufee jira eebbifannee jira rabbiin siyaa orgeessu jennaanii rabbiin kuma ati kanaas kuma nu haa godhu si boodaas ganaa sabboontota Oromoodhaa rabbii as nu haa harkisu jenneeti rabbii keenya kadhanna abshir jabaadhaa tokko tahaa afaan keenya tokko nu haa ta'u ammaan tanallee Oromoon tokko taatee jirti ganaa tokko taana saniifuu jabaadhaa hamilee keessan